Egameni lesinqephethelo MVA Fund sithanda kwendlulisa kubonga kwethu mfana Nkosi lokuthi imidlalo icalile yahamba yate yafika kulesikhathi lesi sindlulisa nje kubonga kakhulu kuto tonke tinhlangothi mfana Nkosi lebetsolo tikhona kubuka ukuthi lemidlalo iyahleleka ngalokufanele phinze nalokunye ukuthi emaswati ayakhona lokuva ngawo phinze afinyelele tindzaweni noma etinkundleni lapha kudlalelwa khona. Kuyasijabulisa kakhulu kubona letihlwele emaswati aphuma alandzelela lemidlalo lokwenda kona ukuthi mfana Nkosi vele yintfo lesenhlitiyweni yawo emaswati. Sithanda nje kubonga ukuthi kuko konke sibonile loluthando, sabona kubambisana, sabona kujabula njengoba asho nje sihlalo aka PLE kuthi sonke sidele kujabula noma mhlambe sekwendekile licembu uthole ukuthi lona lisachubeki kodwa nje libe ingcenye nanalo yale njabulo emaswati onke layifunako nalayithakaselako kangaka. Sibonge kakhulu naletinhlangothi lotfola ukuthi ke sonke isikhathi tiba khona betindzaba nemaphepha kuthi kuloko lokwendekako kungaba ka-culture kungaba sebholeni emaswati ayakhona lokuthi eve kusendeka ukuthi kuchubeka kanjani phinze ayibone nenjabulo lekhona kuleto tinkundla. Kuyasiniketa ke leyo injabulo lenkulu kuphinze kusisite mfana Nkosi ngoba lemlayeto yethu lesiyihambisako kwenda kuti mfana Nkosi ayisagcini nje kulale sinabo kuleto tinkundla temidlalo lapho sikhona kodwa ngalala bakhonako kunabisa letinkulumo kuyakhona ukuthi lemlayeto bese yenabela kuwo onke emaswati lafuna kubukela nekulandzela loko lokwendekako etinkundleni. Sithanda nje kugcizelela sekuya ngasekugcineni kwemsebenti weNgonyama Cup competition emaswati atawuphuma ngato tonke tinombolo tawo kulandzela imidlalo. Sicela lokuthi sibambisane nakhona asifisi mfana Nkosi ukuthi sisajabulile sonke kube khona lotfola ukuthi sowutfola kukhubateka. Imlayeto nje lesiyendluliselako kwekucala ukuthi nje sonke sibe nelwati kutsi imoto lokwakucala lihlelweni ku radio nang Ukhozi bekuthiwa ayinamhlabelo lokwenda ke ukuthi noma ngabe ungathi wena unaso sibhedlela unaye dokotela kodwa ingoti ungakayicaphela uthola kusinanaye idokotela akakhona ukubamba umphefumulo lokwenda ke isayeya mfana Nkosi kithi sonke simaswati kuthi sibambisana njani kuthi kubete lokhonako ukuthi angene kulesimo lesikubonile kakhulu mfana Nkosi tingoti letenyukako tingoti tebantfu labahamba ngetinyawo lokwenda kona ke lokuthi noma singakhuluma nalabahamba ngetimoto kodwa lemlayeto asichubeke siyenabise nakithi lesihamba ngetinyawo ngoba lokunyenti uthola ukuthi sekuyendeka simo sesiyavela sesenda lokuthi sitithole sesikuleso simo leso noma ke sekwendekile yendeka ingoti sisinqephethelo nakhona siyakhutsata ukuthi emaswati akete abhalise kutato khona lokuthi asitakale. Lesikubonga konje kulomdlalo lo sibonga nje ukuthi letinkulumo mfana Nkosi atigcini ngala ngakithi kuphela kodwa nje sesinemancusa yonke lendzawo uthole ebholeni nakhona nakunelithutshana nakhona sebayendlulisa imlayeto phinze noma sesiya kule temgidvo nakhona kwendluliswa imlayeto siyethemba mlangeni nakhona ngisho nje ukuthi nasemaphepheni siyabona lokusibambisa lokukhulu lotfola ukuthi kunetigaba nje letitsite evikini lapho khona sekukhulunywa ngetigigaba letendekile emgwacweni
phinze neticwayiso ukuthi senda kanjani ukuthi eMaswati aphephe. Lokusifiso sethu ukuthi ekujabuleni kwale imidlalo yethu uthole ukuthi ekugcineni siyachubeka sijabule siphilile phinze sivikelekile siMaswati. Kungaba nje mfana Nkosi ikhalalisela lamaqembu lalachubekako kusetawuchubeka imidlalo yabo leya ngasekugcineni. Kubafisela nje bonke Nkosi singede sibala munye namunye sibafisela nje bonke imidlalo lemihle nekuthi bakhone lokuthi baphumelele. Licembu leliphinze nasemacembini abomake latabakhona achubeka nemidlalo. Kunjalo sibonge sihalalisele nje Nkosi ngaka culture ukuthi nakhona imidlalo yakuma regions seyihambile yafika ekugcineni lapho khona sesibuke emancamo. Siyethemba lokuthi sitawubambisana sonke ekulungiseleni ukuthi noma sekufika ekugcineni kulelanga lekugcina lema finals kube ngumdlalo lotawukhona ukuthi kuba ngumdlalo lomuhle phinze ulethe intokoto kuwo onke eMaswati njengoba Ingwenyama Cup sitayele ukuthi Nkosi ivamise kusendela kona. Ngaloko siyabonga kakhulu mfana Nkosi, siphinze nje sisho sithi siyifund siyadinikela lokuthi sichubeke sibambisane nato tonke letinhlangothi kwenda ukuthi lo msebenzi lomkhulu walophethe lomkhulu welive kubete lapha uba nesici khona. Nkosi.